Turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Tuje hano kubagezaho amakuru agiye atandukanye abagezweho uyu munsi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu byasinyanye amasezerano y'amahoro mu muhango wabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo rero tuje kubagezaho bimwe mu byari bikubiye muri aya masezerano kugira ngo aya masezerano aze kuza kuba yashyirwa mu bikorwa cyangwa se yashyirwaho imikono na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga. Nibyo tugiye kuza tugarukaho muri aya makuru. Ngira ngo n'amasezerano yari yitezwe ko n'ubundi agomba gushyirwaho umukono na ba minisitiri nyine b'ububanyi n'amahanga. Ibi ngibi hari abantu batari babizi, ariko ubundi ngira ngo u Rwanda nyine na RDC uyu munsi nibwo bari businyanye nyine ayo masezerano yo kurangiza intambara i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Aya masezerano akaba yaragamije gushyira iherezo ku bibazo bimaze igihe hagati y'impande zombi. Ni amasezerano kandi ashyirirwaho umukono na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi nk'uko nari maze kubikubwira. Ni mu gihe kandi hashize iminsi i Washington hari kubera ibiganiro byagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atangwa n'ibiro bya Perezida wa DRC byemejwe ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Teresa Kayikwamba aza gushyira umukono ku masezerano mu izina rya guverinoma. Aya masezerano kandi arashyirwa umukono nyuma y'aho ukuwa 18 Kamena uyu mwaka nabwo itsinda ry'u Rwanda ryari riyobowe na ambasaderi w'iki gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Matilda Mukantabana ndetse n'irya DRC bemeje ibijyanye n'aya masezerano ku buhuza bwa Amerika na Qatar. Ese ubundi ni ibiki byari bikubiye muri aya masezerano y'amahoro u Rwanda na RDC basinye uyu munsi? Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko umuhango w'isinywa ry'aya masezerano uri butangire isaha ya 7:30 z'amanywa, ni ukuvuga ko ari 12:00 z'i Kigali na Kinshasa, ukaza kuyoborwa n'umunyamabanga ndetse wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Ibiro bya Perezida wa Kongo byo byasubiyemo ko ayo masezerano ashyirwaho umukono yibanda ku bintu 4 by'ingenzi bikwiye kwitabwaho, birimo kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu no kwirinda gushoza intambara, guhagarika gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro iva mu bindi bihugu. Mu bindi kandi bikubiye muri aya masezerano harimo gushyiraho itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'umutekano wambuka imipaka, ishyira mu bikorwa inyandiko y'ibikorwa mu bya gisirikare bita Concept of Operation, byemejwe cyangwa se yemejwe kuwa 31 Ukwakira 2024. Amakuru avuga ko Kayikwamba umaze icyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaherekejwe n'umujyanama wihariye wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Byari byanavuzwe ko kandi kuwa 15 Kamena aribwo hazasinywa cyangwa se hazashyirwa umukono
ku masezerano hagati y'impande zombi bigakorerwa i Washington muri White House. Icyakora ntibyakozwe kubwo kudahuza ku ngingo zimwe na zimwe. U Rwanda rusaba RDC kubanza gukemura ibibazo by'umutekano bibangamiye u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cya FDLR. Amerika kandi nayo yasabye u Rwanda guhagarika ubufasha, ivuga ko ruha M23 nubwo rwakomeje kubihakana inshuro nyinshi. Hanyuma rero noneho reka tujye kuri iri sinywa ry'amasezerano y'amahoro rimaze kuba rwose mu masaha makeya atambutse, aho intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro biganisha ku mahoro byari biri guhuza iki gihugu n'u Rwanda kera kabaye, byahise bireka ibyo gusaba u Rwanda kuvana muri Kongo ingabo rushinjwa kuhagira. Kinshasa n'ibihugu bishyigikiye bakunze kuvuga ko u Rwanda rufite mu burasirazuba bwa RDC ingabo zibarirwa mu bihumbi 7. Ibyo rwakunze gutera utwatsi. I Kigali cyakora yemera ko yashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu kwirinda ko ingabo za FARDC na FDLR bahungabanya umutekano w'igihugu. Ibiganiro u Rwanda na RDC bimaze igihe bigirana ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byitezwe ko bigomba gusiga ibihugu byombi bisinyanye aya masezerano y'amahoro, hagashyirwaho umukono na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga kuri uyu wa gatanu. Uyu munsi nyine aya masezerano amaze gusinywa, kuko ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza byavugaga ko amakuru byahawe n'amasoko yo mu nzego za diplomasi ari uko mu gihe cy'ibiganiro ngo Amerika yasabaga u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo mbere y'uko aya masezerano asinywa. Niko ibi biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavugaga ko nyine Kongo yasabaga, donc Amerika yasabaga u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo mbere y'uko ngo aya masezerano asinywa. Uyu munsi yasinywa. Ingingo kandi ngo yari no mu mbanziriza amasezerano y'ibihugu byombi byasinyanye muri Mata uyu mwaka. U Rwanda kandi icyakora ngo rwarabirwanyije kuko rwagaragazaga ko rutewe impungenge n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.